Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Guys, aħna edin erġajna episode 19. Għadna episode 19 nistinkaw u namlu nejdu l-ereżijiet. Li rridu namlu, l-internet tagħna u daqsek. U l-lum. Bdejna. Xiex. Bdejna niftaħru. Għanibdaw billi nejdu thank you l-sponsors għax il-soltu dejjem din inkarku dejjem ninsewhom. Għanna l-Sotto Zero, thank you very much tas sosten ġibuna l-lovely goodies u passoltu l-kafejiet, il-donuts u ħafna pastries. L-Olympus tal-lituna l-microphone u Rodecaster Pro. A to Z Electronics, għanna l-laptop tawna koll l-AC, The Case Factory, fej jamlu naqa funky custom made phone cases, jek tridu għaraw xandom beautiful online. Għanna l-online intimates għal-sitta taħt sexy. U kollox li għandkom bżon biex tuħdu naqabaz in the bedroom, ċekjaw lilom. Għanna l5pointsgrowing.com li huwa a very new partner tista' tajt. Tkabbar il-pjanti d-dar. Tkabbar il-yes. Kollok over 18. If you're a botanist. Tista' għal xiex biex trabbi kaktus li kollok 18. Imma. Alright, saqsil il-mami. Eżatt. Jek tkunu tridu tmur 5pointsgrowing.com. Li għandhom ħanutu koll ħal-ormi, tistaw tiċċekjawhom online imma anka ġi prodotti tagħhom online. 5pointsgrowing.com. U last but not least għanna il-Mad Dash Photography dejjem ma jieħdu ritratti illum insejt ngħidlu. ċempiltlu nofsija bil-programm. Inti dik ben għandek xogħol biss fil-podcast. Ċempel il-met. Vera, dak ir-ruoti. U nsejt u għalli Max għalli għandi tifel l-iskola għalli ħanħallihem. Lew. Bet. Mish vera. He's very responsible. Il-deadlines jilħaqhom dejjem. Mad Dash Photography kull imkien. Imma on top of everything all għanna the one and only Mark Green mamana għawek. Dan huwa l-iktar guest li kellna nis jgħidulna jiġu biex jiġu. U tħossek ċertu pjaċir. You grew a cult following online ġifieri bis-serja ta' kollha, vera eżatt. Mhux ħażi. Titħalli ħadej ħalqek. Ejja, dorri. Kont sensaqsik jiena, jekk intix il-dorri. Imma kont qed nitkellmu ma' Mark, it was kind of overnight di Mark tiegħek. Inti minn dak bdejt dak il-video li bdejt insemmilek, ejja ħatad. Minn dejjem kont indaħħaq u hekk, taf kif u ġili bsormi barra u ġili xi joke lemola, ma naħseb minn dak tlaqt iktar. Ġili bsormi barra. Ġili. Jew nofs il-post tiegħi bsormi barra. Ejja postja. Kelma ġili. U hija. Għaddej niskrolli għalla Mark. Iktar naf kif jider sorma mill-wiċċu. Literally, vera. Very true. Inti dejjem imsiefer, Mark. Nsifer ħafna. Imma ġiżob tagħmel f'ħajtek men. Aħna kellna guest house qabel, issa m'għandna xejn u ħanibda nagħmel shortlets u affarijiet hekk. Okay, you're in the real estate business ġifieri. Speċi ta' tourism iktar. All right, okay. Diki. U guest house u porno star. Minnek għandek xie, li fens vera. Le, mandiġ. Għax jina nemmen li jek namel xaħġa biex namel il-flus ma tibqax ġenwina. Ġviri inti jek jeddu lek taħdem il-porn vera tamlu bxej. Nista namlu bxej, eżat. Mbatt jek rridu jtuni donation namlu ktar bil-qalb. Iktar bil-qalb. Ek nemmen ġili għallu l-namel OnlyFans għat l-għom mandiġ bżon fil-sens taf kif I do it for fun. Fim ta' l-OnlyFans ta' Mux għax tistħiġi fi. Le, mux għax tistħiġi. Bħat tisir, eżempju, jek naqbat insajr tamla l-flus, ma tibqax dik il-passion, tibda tamla sforzata l-bicċ. Allura, just take it easy. For fun. Smajt, imma għandek porn movie, le.
For fun. Ġili reċ. Meta kont iżgħar kont għamilt xi ħaġa. Vera, jew. U b'xej għamiltom Kienu ħalsuni. Kienu ħalsuni. Vera, għasta? Ma tajtomx donations il-kurja. Le, Le, forsi jett bissitu qalbu jien. U dana, ħalsu kif, nix nkun naf kif kienet il-konverzazzjoni, kif bdiet di. Kelli xi 19 u And you starred in a small, very playful movie. Eżatt. U dana kif ġid diskors? Kif jiġu dawn affarijiet? Kont broke, kont qed nitravelja u kien ħabib tiegħi laqani ma' xi ħadd ieħor u bdiet minn hemm il-biċċa. Fi barra minn Malta kont, eżatt. Fej. Kroazja. U x'ġara hemm? X'kien is-sin? Is-sin x'kien? Paint it for Kien me. hemm tliet scenes dbaqqa naqra lem u law Naqra? Taf kif tilaq naqra lem u law. Ta' 19 kont out Mark diġà. Kont out jien ta' xi 16. Estra. 16. Grazzi għal dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien jiena niġi minn familja open-minded ħafna allura kien Very quite good, easy. very I good, was very lucky. I was Helps lucky. big time. Imma qed insemmu daw l-affarijiet, inti sifirt il-Panama darba. Ixxiri din l-istorja, sibt il-xi ħadd. Ejja. Da ma kienx biħlas, Mela, ħanajdlek. Konna l-Panama ma' ħija u ma' tfajla tiegħu u ma' ħabiba tiegħi u da. U I got laid, insomma, kien hemm wieħed iswed u għabbejtu, insomma, ħadtu l-kamra u da. U l-għada, insomma, telaq da. U il-ħabiba tiegħi għajmitni nkun dak iż-żmien kondem daħna u whatever. Għajmitni il-kamera, il-video kamera, tla ġarra. Sarqu l-kamera mbagħad tla sorry, sabat la morant il-poj. U mbagħad bdejt nara n-nies isfel bil-ħweġ tiegħi. Jewelry tiegħi. U affarijiet il-lost. Where did you get this? This guy sold it to us up Spanja. Ħadli kollox, ħadilna koll. U mbagħad sakemm konna timorru għand il-pulizija stess bdew jgħidulna inżlu mill-karozza jekk jarawkom. Min jarawkom? Il-gangs, fimċetna jarawkom maħna. Għattila sabi naqtawa fil-qasir u nitilqu l-en fuck the camera, Fuck everything, no. Lalla, heavy shit. X'frinti ħidiċ naqab ħatuħu buzz? Minna li kabbejt ċaħat ġenwin biex niftemu? Ħat pjaċir, iva, lada ma tantx, ġifiri. U bisħa pjaċir l-għada. Affarijiet li ġiru. Ma l-Panama ma for business or pleasure issi, differenti. Pleasure, dejjem pleasure. Pleasure. Għax inti Memx għandek. kontijiet ximki. Le, qabel kienu kunem. On a side note, Mark, naħseb joġbuħ il-suwet jena. Ejja, mala. Kollox joġobli. Sabi, il-kobbor. Jena kellimt il-boyfriend. Xaru kaza. Xaru kaza, stereotyping, li qed fakkarhom li għandhom zobbon kbir, stereotyping. Xada xaffari tuma. Konsensazik. Xkellim mal-boyfriend tiegħek jiena. U kollu waqaft nismaħħa il-voice note li bat li għax tant faħrek u sweetek, kastja mhux. Tifensew ħafna. Ħafna. Sormok il-busulek. Il-busulek. Laħ darba tal-lajt ritratti, jaw dak u kien. Dak kien hemm wieħed raġel nofsu erwin. Le, daka just a picture. Just a random picture. Sibtu hekk online ġifieri. Just the beauty of xismu. Of the storm. U inti ta' tagħmilha ħafna, inti tħobbos U tinnota m'għandux ponta mġidma f'sor moment. Xej. Li xek għaxar Tijaj tillik għal-kolesterol. Tijaj meta naħra, mill-ħara il-kolesterol joħroġ minnu u koll. It's just a bulb of cholesterol ġifiri. Da vera għandu. Inti hit-trej. Jena najnejt li straight, imma I'm very comfortable with my sexuality. Għandek sorm sabiħ. Grazzi. It's nice, u li nistaw nfaħru xulxin. Very true. Għalli spooner, dak għandu sorm sabiħ ta' Maċe? Issa jur. Qabel ninsa, għax nibża li ninsa. Għax inti tifhem, għandna section aktar tard fuq di. Imma la semmejna l-spooner, ma jinteressanix. L-spooner, nkun naf xi ħaġa fuq. Meta taraħ l-spooner hekk?
inti taraħ bħala twink. Eżatt. Tis. Eżatt. Twink, Tista' tgħidli x'żobbu twink. Twink huwa a delicate gay, young, ekkostja, sormutari, blasuf, l-spuna, il-leħja da ma titlalux full. Eżatt. Zobbu ġdijt il-eq u ek ġifiri, le. Għadu bil-garanzija. Dakka mizjet minnu maġ dana titelali il-direttur tana PJ, Ferry. Dana, nkomplu fuq dira issa. Ma nafx xejn, Wejja, kompli. Dara għandi siħbi u koll ġifiri gay kon naħdem miegħu. U għalli darba għalli, you're a bear. U I don't know, u għam ħafna minn daw it-tip ta' men. Xizmu ħafna kategoriji. Xinu ma? Għax aħna straight hemm tnej. Eżatt. Jow fija daqqa ta' zob. Eżatt. Jow skif. Le, gejz hemm ħafna. Mex. Hemm ħafna. Xinu ma? Elabora għax għalla kurjus. Fairies. Honest, u xinu Ferry? Muscle Marys ikunu bil-muskoli ma kampjati, fim? Kampjati? Mbagħad hemm il-maskili ħafna, l-daddies. So, daddies bears. Issa aħna smajna Spunk Monkey. Spunk. U monkey forsi jħobb il-spunk. Forsi jħobb il-spunk. Għallu ruwilek di għax tajba. Għax aħna kif dejjem nistqarru dan program edukativ. Mela, it's good. Tedukaw il-poplu u twist and Telħana qarawa. Spunk Monkey. A girl. A girl who was normal in other sexual respects makes ape-like sounds. Taffeċ, ostja, taffeċ, wis. Mela, għanejlek. Fittixa Spunk Monkey gay type. Eżat. Għalli naraw. Jina tinkwetani da, Kem jafu. Kem u interessat. Li ma konx teħdu fox kem għandek di jinsibta U vera interessat fija. Mux vera interessat taraħ. Sibnija. Sibt. Spunk Monkey, 30s, laid back but easily excited around men. Hello, Mark, dan int. Ma konx nafa. Dan int. Into long bouts. U 90% bil-ġejsi. Dik li you get excited around men, nasib prerequisite kbira li tkun. Imma, it is, the crux is into long bouts of energetic, bouncy, tigerish sex. Skont. What is tigerish sex? Energetic, ulla. Dik tigerish jew tigerish? Għax double G. Vera, għandu raġun. Double tigerish. Jena sebtanti kollu saħna jinfex liħxie klim u kollu. Double G. Actually, naħseb għandek raġun, being tigerish is fantastic. Tigerishness is a state of permanent and unwavering exuberance bordering on euphoria. Tajb, li nejdu li l-spooner ma kienx qed jaqra. Tara? Kienet jgħid Jafa blamme. This is basically edging. Qed ngħidu edging da. Edging, ma tafx x'inhi edging? Edging. Edging tagħmilha żgur. Meta tkun kulħadd. Sakemm middum, Eżatt, li tkun tibda torgazma u tieqa. Nixtieq nasal seb imma diffiċli. Inti mal-ewwel Fuck it. Paċenzja. 2 minutes. Dejka tajt tagħmel 25 minutes illum jekk. Jekk. 25 twal Mark ta' 25 ġieli nagħmilhom. Vera jew. Imma da m'għandux tfal ta' Ma xek. Xiġifieri m'għandux xaqsam. Kemm il-darba taħxi? One off. Le, ma m'għandux xaqsam. Da jieħu baż bħajtu mhux bħalna, brother. 25 ek. Dan jieħu gost, dan he has the leisure to stay with his big dick relaxed on the bed. Whatever, u xinu. Imma inti tista' toqgħod bil-qiegħda. Ħdej il-boyfriend u toqgħod just relax bla frix tilabu bżob xulxin. Inti u jiena ma nistgħux nablu mal-mara għax jitlu tfal, dadi x'qed tagħmel xejn DJ practice. We can't do this shit anymore. Jiena ngħidha biex noħodha alla xebba ħesel. There's no fun involved anymore. Vera żejda hu. Vera żejda hu. Tista' tibni l-kampijiet. Jekk trid inta fahem, jiġi fil-għoddu u jkollok il-kampek. Jiena qasni nħasel ma nistabżob li barra. Qasni nħasel nidħol bil-libapenti fix-xawer għax nibża li tiġi tifla fuqi. Vera.
You have a luxury, 25 minutes is a luxury. Għax ninżja, it is a luxury. Qed ninżja, meta nsemmu dat-tul kollu hekk. Inti u l-boyfriend, meta telqu min jiġi l-ewwel? Skont, ġilju, jien niktar, għax pers li kat, fim? He's circumcised. Mela, xek id-dumu iżjed ossija. Għax jgħidu jnaqsu l-sensation. Ma xek, Forse, għax tejem barra. Sensation tal-ħalib. Dakka jiena l-iskola. Kien meta konna nibdew tipo zin tibda t-esperimenta u tħawat kien ikun hemm balla tfal. Niftakar, xanna konna skola fl-imkien. Kien joqogħdu jgħidu li xew qataw il-ġarretta tipo qat il-ħaxi. Dik qatt ma fimtaj. Kemm iż-żobt Il-ħajta fil-bidu. Żobt it-taħxi bis-salva. U jien kont niċċekkja kif għadha ma l-qatat li. Eżatt, noqgħod nikkwieta ben. Xejt jien. Għandi ġerzi li biex nħejtu bil-ħajta għagħel u hemm toqba. Imma ħanejdlek x'inhi. Inti meta konna żgħar, it-tabib kien jgħidula iġerrijilek. Jek tkun imma jek tkun is-sikkata. Biex jaqti għamu dak il-ħin jaqtalek il-ħajta. Stoppa mortan, don brother. Inti circumcised. Le, set najdu li le. Probabilment, infatti t-tabib meta tgħidlu dott, iż-żajret jilab madduda kultant, jgħidlek ħallija forsi jaqtaħħa hu. Jekk tkun is-sikkata naħseb. Jekk tkun is-sikkata r-ras. Jekk tkun is-sikkata mhux ir-ras, il-ġarretta. Il-ħajta. Fi żmien biex nerġgħu naqbdu fuq dik li iduqu l-pipi għax konna qed nitkellem. Fi żmien kienu jaqta'ha bisnienu. Mara dana il-ħajta għala tal-rice paper mamul jew, da kif li da tinqata. Tkun elastiku. Mhux hekk? Yes, thank you very much. Allura meta inti tilħaq l-elasticity full, taqtaħħa. F'dara kemm? Mela da tifel ħajoqgħod jilab bżobbu daqshekk b'mod salvax li ħajjaqa tal-ħajta. Issir, inti kemm għandek żmien? 38. Meta beda l-Italja 7 tħokku mal-imħadda. Mal-imħadda. Ġili għamilt Mela mal-imħadda ħajinqata tal-ħajta, dak qed tħoqqu ma seratizza biex inqata. Kif tridu ġili għamilt jumej, msakkar ġol istadi, ġeli. ċempillu. Konna qed nitkellmu insomma sifrit il-Panama u ġara dak li ġara. Il-Honduras mort wara il-Panama. Honduras mort wara. Iġifieri ma tallimx men. Le, qabel. Qabel orajt, mela. Il-għalix Mark, meta kien waqt expedition, qed tara x'imkien, kien hemm xi waterfall. Le, dika Laos. Laos mela tawni informazzjoni ħażina. Laos. Kont maħabba tiegħi Janet. Il-microphone. U kanna If you want to move back, mela le, kanna tour guide, zaħir ħellu blasuf, sormu Blasuf. Najdu 20 senilu, jiena dejjem nittin, mindu kelli xinajna, kamal babysitter kodda. Zom. Xkont tagħmel mazziju? Ejdilna. Le, mazziju le. Familja għat. Imma dejjem kelli naqra sex drive. Did you know you were, since you were tanajn? Kellek attraction lej men ġifiri tanajn? Jow just sħuna? Anything dak iż-żmien. Ma mbagħad taf kif dak iż-żmien ma kellix. Kelli missirja la fil nittin daqsi u whatever. U naħseb anything would go. Whatever. U kodna l-porns tiegħu kienu straight, ovvjament. Without him knowing? Tafet? Without him knowing. Maħna open konna. Mux meta kelli 9. U dak iż-żmien għal kollox kon nisħon. Eżatt. But tibda taf kif tażel. What you prefer, what not. Program educational or what not. Guys, jekk intom minn għalikom, jekk hemm ġenituri hemm barra u intom minn għalikom illi ta' 10 ta' 9 it-tifel mhux qed jagħmel pastazati. Mhux hekk. Sejrin żball. Infatti, sex education qed jippjanaw biex jibdewha minn year 6. Mela, hemm pajjiżi li diġà jagħmluha. Illi dej start sexual education at 10, no, mhux ovvja. Mela ta' 10 tibda tisma'. Mhux hekk. Hemm min iġib. Breastfeeding. Mhux hekk. Breastfeeding x'qal. Jien għandi tifla. U jien qed nittama
li sa 45. Xaħġek imqar. Tiqpa verġni. Issa naf li miexek, u naf li mis-sessir, imma l-education mux ħantiju la jena ta' fidej il-mami, Ejja, le, buġekku. Le, għax, it's scary. Strafera, ma tamiliex. Jena, I'm looking forward, ma jena bojan. Muxek, differenti. Ta' sens. Jena, kiġi Kella ħafna ma' missirju. Jena bil-rispet kollu, kiġi jgħid li ta' 13 bejtu stja poħxejtu. Fucking għaddejtni bħafna, xina lejt bloomer, imma, inti bnidem sociable ħafna, ma? ħafna imma mbagħad qabel owner, meta nkun ġifieri daily life fuq il-platform social media ndaħħaq u daw demek kont imma mbagħad limited small doses ta' nies u mbagħad noqgħod ħafna waħdi. Eżatt. Tant li ma morċil Irranġadu l-Michael Jackson. Il-birthday tiegħi birthday darba ta' kien Mark għamlu l-birthday. għadi kbira. Dak iż-żmien ovvjament konna naġġel u whatever u da. U jien irritwis. Kont tiġri trek. Kont tiġri trek. High jump. Minn dejjem ansjetà ta' ħafna nies u whatever, naqa social, mhux anxiety, dejqun imbagħad ħafna pre-party u daw anxiety. U battu ma morċ għal-party tijaj stess. Dawra li organizzaw l-party. U kont taf li ħassir il-party? Kont naf, kont naqra diġa mlaħla. Baj taġġel. Eżatt. Għax jekk jiena fin-90, mux nejt jiena, persuna ġenerali, jekk jiena fin-90s inmur trigger, jew inmur numero 1, jiena naġġelem. Dak it-tip ta' ġla? Bella. Naġġel f'kollox. Kollox. Anki biex taħxi għadek kif. Anki biex taħxi s-nifenna. Kollox. Lemma mbagħad. Mela. Kont qed ngħidlek ta' Laos. Eżatt. U kont maħibba tiegħi ġanet insomma u kellna tour guide gustus. Ek, bla sufu ek, u spari xejn, għatila ħajorin naqqa l-waterfall, għat li jien mux ħanitla l-issa, u bħajnem xie sadej. Dana l-ewwel darba l-tqajt. Bela kaffi. L-ewwel darba l-tqajt miegħu kien hemmhekk. Mhux hekk, kien il-guide dan. Taħseb li jiena nisma' ħafna stejjer in the gay community fejn ħafna nies. Taħxu mal-lowel. U faqetin open. L-straits, jo l-inqas jina fucking ma nafx nabbi mara. Imma differenti. Dana balla lop u ħessin. Aħna eżempju fuq il-grinder, jek ma tawri dick pics jew sorm jew hekk. Finished. Block! Ma tristori. Sinjali. Sinjali għattaħ biex ħaġa zaħira. Aħna slavat. Kostja. Tajba. Jek tibax li I want naked pigs, fib. Xek, ħanara xħaniħu, da bħal meta tmur tordna minn fuq l-lep tal-lep. Aħna għaslava, ċimma mbatt fija disadvantages taħħa u kollu. Tiġi sak meat marketing kollu, jibba dejaqnix, ta' ġifiri. Muxekku. Letteralment bħal temu, tqalleb u tixtri. Mela, ħallina il-buda xej il-sujġet ħanan għax etnamlu għax it's too much sex. Muxek da' Għattet spoon! ħatkissrilna l-alla mara inti għattet. Vera, xieħabad. Ja, vera, xaddek li xkaffa wara għattet bad. Sorry. Ħalli, ħasab li bżobba. Ħallina il-buna għas-sujġet għax it's too much sex u too much insomma da. Inti tagħmel jien il-bleaching? Le. Vera, ma qatt m'għamiltu Marcus tja. Laqas taf x'inhu il-bleaching. Taċar suf? Le, anal bleaching, ti bleachja toqba ta' solma biex ma teqpa s-sewda. Ma tarax. Għalfej. Ma nafx jenet forsi. Ispjega. Naħla fi għaskol nafxini. Ispjega li naqra ġejdi. U xini. Daw l-affarijiet. Kif kolla Zomna. Kif kolla tafhom daw l-affarijiet. Kalli sa jamlu lejn il-bleaching. Vera, laqas kolla. Inti għatma ftaħt porno tara toqba ta' son tal-mara lajbirek kun bajda karti. Kolla sormu bikun it-toqba ta' sormu. Mux ovvja. Vera. Tijaj kannella, tijaj jisa xismu, jisa tiba guzata. Bittik miex f'kollox. Vera, vera, just biex naqsama ma'kom tajjena, biex tartu kontent.
Bajka, għadek tħoss ignoranza fuq il-gejz u għadek tħoss attakki jek. Ifhem, jiena personalment ma tantx, għax jiena ma nidħolx dawn l-affarijiet, jien dejjem kont komdu bija nnifsi, I hang around ma' nies li huma tal-istess isom kalibru wavelength. Ovvjament isibhom kullum kien daw, m'hemmx Malta u barra, s-soċjetajiet. Fim daqs kemm hemm ignoranza l-Amerika, daw it-trailer trash wipe supremist, fim? Yes, eżatt. Ġifieri kullum kien ħassibhom, anke l-Olanda jekk toħroġ minn Amsterdam, imma jien isni I don't strive to look for that part of, you know. Infatti, jiena nemmen li iktar ma inti tieħu għalik biex niftehmu u iktar tagħmel xi ħaġa tapposta biex tidher li jint. The more you feel attacked, the more it's gonna grow, this it Jiġi fuqek. Issa jena, di xaġa ġenwina, blebda tip ta' disrispett, ġifiri, kulħadd jagħmel il-libariet juhu pjaċir. Vera xej. Imma hemm pereżempju il-Euro Pride. Li jiena m'għandi l-ebda problema għamlu l-asset ridu. Imma jiena jisni nemmen li. Mhux Euro Pride, Gay Pride. Il-Gay Pride. What Gay Pride, Gay Pride. Jekk jiena nemmen li, jekk. Mhux Euro Pride, da jew le. Euro Pride ġej proud li inti Ewropew norm mill-ewwel. Kienet il-Euro Pride. Kienet fis-sena jagħmlu għandna Pride imma tal-Ewropa. Okay. Whatever, in generali, dak il-festivities li jkollkom, which is basically promoting integration u gwaljanza, naqbel 100%. Imma jiena nemmen li jekk inti għalfej qed tipprova tkun differenti. Meta tipprova tippromovi l-ugwaljanza. I know gays. You know what I mean? Suppost għax jiena jien l-ewwel Gay Pride li morti dik il-Euro Pride għax jiena believe it or not I am gay. Believe it or not I am gay. Le, imma I don't hang around gay. The community, yes, I am a wolf, isni, naħxi, noħrot, u wahdi. Imma I'll go to a gay club namel sija u ħafna gay enerġek minn demek kont, idejuni. And they're my people, fis-sens. Yes, eżatt. Imma dil-gay pride mortax il-partner tijaj, he's into this activist u femni għal xiexini. Il-gay pride hija for awareness of how much homosexuals batow fid-dinja to remind people that it's still going on. It's exactly like Black History Month, per eżempju. I agree. I agree. And a lot of people said, like gay people were known for partying and extravagance. Li jek, imma il-ġist ekku. I agree, that's the gist. I agree, that's what you're trying to show. Imma jina nemmen li tant intom nis ugwali, normali, in ġenerali. You're categorizing is. U diġa għandhom ma trid t-krea l-ignoranza t-zommem. Vera. Mentri jek inti tinsa, tipo n-nisa. Pigeon boxing xaħġa. Issa kategorija fuq. Għax inti minn tkun bux pali Mark, mux għidem bil-balz għandak il-xittija. Maħna ek, mux kullħat ek. Agreed. U l-istess ġifiri, so diskors in ġenerali b'kollox, imma aħna infatti. Vera jkun vera jkun hemm ħafna sex fil-game. Fej, taw Malta vera, I was impressed. It was very, very well respected. Naħseb. Vera, għaxina per eżempju, għadni kemm tkellimt ma' xaħat il-bieraħ stess qabel dar recording. Ta' barra jkun hemm. Le, ma jena Malta t-nejlek li tkellimt ma xaħat ġifiri il-bira stess u għalt li l-axħar darba mort ma ħabibti għalt jena ħabibti gays u tlajt il-gay pride da u tellajt il-boyfriend tiegħi di mara tellat il-boyfriend takka għalli la skużani għalla mux ħanerġa niġi għax l-mont tadra bil-qabdu l-bajt. Kija, imma wija, mux sex, imma fil-sens jena daw ma namilomx, jek xaħattu straight, l-għolnet għand il-pride tijaj. Għabel meta kont ħara, nkun ħara u ma nafx minnu, naqbat kull ma jġu qoddimi. Imma l-lum il-ġurnata jekk inti minn xbħali għalfej jina għandi la kolla għalfej rrit li l-ek ma trid jinek. Għalluruk xie informazzjoni li ġbarna xaħna kif għednilek ma programm edukattiv. Aħna il-tqajna ma xinjis ma dal-persuna li għalilna. ċfuq ċertu għaffariet, tista tara ħadd. Idħolġu ġismi mulej, ġismi sarraħli mulej, ejja ġewwa fija mulej.
Ma jintom għawel din, mela, għaw kien misnillu, innaddaf wara l-Gay Pride. U t-ċajta kien hemm bżonn innaddaf bil-kondoms kollha li użaw. U iktar laxtu mill-ħadd flaxija ħalfar. Saru każa. Imma ngħidlina aħna mhux pajjiż kattolku. Sa fejn naf jien, is-seks jista' jsir biss bej one mara u raġel, two patrio abbati. Ew, fiċċuha. Ekki għalna Father Martin, meta kont abbati, saru kaza, mux sex bej il-boys, specialment meta jkunu kollha muskolati, blebs jidru. Mimli nara iktar minn ġimel wara tiġri għal-marxa. Ġimel wara tiġri għal-marxa. Stop it, Pater Noster, quia sinceri, benedictus tu nomis. Il-ġil, rajtik tal-ġil mit-tolli tal-Vatikan, U xej, kullħat għaddej gas dawn, wieħed ġo wieħed, islom to train. Xinkwit jaqbadni fil-lin kollet nieħu drink mal-bar, relax, niprofa nikkonverti xi mażun fil-li bħal sajjetta tisma' Ejja boys, ġejja to train. Il-ħana jaqbadni. Bleċitament imma, to train. Stop it, Pater Noster, quiescili, benedictus sanctus, Kolla xan l-ġil tal-Pride, kolla. Xan iktar minn sajf il-Katar. Imma mbatem dak ta' fuq Instagram xismu bħalissa. U dak li mir ritrattit fata tormu barra jidher jinħex iktar minn Dennis Dalton xismu bħalissa. Insomma dak. Ma jistax jara toqba tantu sħun li anka l-Pride deja zoppalla. Madonna, ara dak għandu lebs, papa, ara dak bid-daqna, papa, ara dak għandu l-pacemaker jidem il-flok ta' ċingi, papa, xej, sħun, tantu sħun, li darba sal-ġobot tal-baked beans daħlu. U kien mimli, fat minn hemm ġeja xejn zob ġobot. Ġobot. Stop it, Pater Noster, quia sinceri. Daċi zoppo! Il-leġenda tal-PJ! Il-leġenda tal-PJ! Daka kien Galen Joe Suda, daka jaħdem bħala cleaner. Aħna ta' point ukoll. Bdejna qabel u għanna questionaw, inti ġili right gay porn. Imma il-point kien biex til-lidja għal-ġo. Intkom, tipo, għax fi straight, so għanti titħol porn, whatever, għandek il-categories. Għandek Asian, black, big tits, fat ass, whatever. Intom x'għandhom? Gay Asian u hekk? Stepfather. Black, Latin, big XXL, midgets. Leather. Stepfathers, fathers, u hekk. Daddies, bears, priests. Kollox. U aħna, hemm famous gay porn actors. Mela, memx jina mbagħad tafhom tipo l-affarijiet, le. Għax jina nara jina minn dak it-tip, laqqa tradition nara erba hekk. U finished, you're not full on. Minn dak it-tip ma nidħolx fi laqasna fismi. Memx attachment. Memx li signs. I'm a very detached person minn dak. U Jenna Jameson Zoe, ġurnalist ma tax. Staqsin janka dates meta nsifer staqsin xejn ninsa. U romanzi. Hemm papal tipo li taqra u hekk tisħon bihom dawn l-affarijiet. They don't work for you. Jina tant naħseb mileage. Li rrit l-actual immissu laqas jek nara l-izbaħ raġa or whatever ma jgħobliċ. Rrit ikun mamliħrek. Rrit ikun ħadmu. Għax aħna ktibna erba tipo kodba li can be easily adapted into gays or porno, into gay ġejan. Flok 50 Shades of Grey. Tista tagħmilha 50 Shades of Brown. Mhux hekk, ħafna drabi. Dik tiġri. Isma tiġri fl-straight u koll. Eżattu. Hemm il-film Basic Instinct, tista' tagħmel spoof tiegħu Gaysic Instinct. Taf taħdem ukoll. Spartacus, taf indem ħafna sex fih. Spartacums.
Mux, Forsi taf Kulħadd tgħaddi. iġibha fuq xulxin. Mux, U l-isbaħ waħda dak il-film ta' Tom Cruise, Eyes Wide Shut, tamela Holes Wide Open. Dik kam trid. Ġili għamilt Glory Hole. Ejja. How does it work? Kien kurjus. Jek tmur ġo sex club cruising għatta posta, jkun hemm it-toqob għatta posta daħlu jerdaw l whatever. Sa slot machine. Jow kella hemm ċertu toilets, ċertu cruising, Malta ma tantx għandna. Jekk ikun hawn tagħmel. Ma tantx Le, għandna. ikun hemm xi toilet jiena għax jgħiduli tagħmel ġimgħa u mbagħad jalquha. Fimt? Tiffintawa dak il-ħin. Xi ħadd iħaffirha u mbagħad fim. Ġilli għamil. Xħat tħaffir. Bil-Glory. Hemm xi tip ta' WhatsApp group bil-location jew xi ħaġek. Nitkellmu. Tipo hekk għandek Bidja ma. Titkellem. Ta' naqra, taf kif il-naqra cruising law u tajt Starajt, u di l-cruising. Xeċ tajt bija cruising? Cruising tmur nafx post abbandonat, whatever, kun hemm kulħadd tal-istess lok. Kulħadd ikun jaf li hemm. Eżatt. Di għanna xaġa fuq, actually għalek ta' Fimt, tajda kutar xissib. Imma, per eżempju, għaw ma' affarijiet li huma mbagħad super gay, aħna naraw, ġifieri eżin, di ma tistax tagħmilha ma' smej. Per eżempju, Super gay. għalek, ma timax għalek. Alright, sorry, gay exclusive. U hija, Super I'm super gay! I come down and fuck everybody up the ass, exclusively the men! Mark, taf xini inti. Ikun hemm serqa jidħol jaħxil kulħadd sormu jitlalem. Għal-sidu faqa. Docking, Mark, taf xinu docking? Docking. Leħi, daw il-ħafna affarijiet jena. Alright, okay, mela. Di tajba di, di tajba mawx. Di, għax di exclusively gay, fili ħan. Fejn tismawa, ma daw. Gay, Fejn tismawa. Ma riċerki. Riċerki. U xoħtok. Riċerki, aħna dana program serju, Mark, just in case mandu najċ. U dana namlu productions meeting twal, which very true. 3 kwarti minnum doxo bid-daħ, għax insibu daw l-affarijiet. U hemm di ħaġa, jisima gay sex docking. Ta' bażikament, this is a true story, jekk tfittixa fuq Google, interessanti. Fejn tikteb gay, għax ma tistax tagħmilha ma. Eżatt, għalek, ma super gay, u għandek raġun. Cock docking. Cock docking, dan bażikament taqbad zopp u zopp. Sowa, u tamlu ras ma ras. Imma mbagħad da tal-left jaqbad il-ġarretta. Il-lissja daħħal. Daħħal iż-zobb ġo zobb u jodu jġeru xulxin, zobb xulxin bil-ġarretta xulxin. Mara, xamil spoonem! Ġib, temmek, spoon! Dejjaqni. Is-Alien faces predator. Horrible. Xenomorphos Le, ma nħafx xejda. It doesn't make sense, so why? U dak bażikament Issa kħat misli z-zokka. Le, affarijiet. iġibuha ġol borza tal-ieħor. Heavy shit. Jien ħanajdla kemm jien heavy fis-sensu extrovert. Ma bħaċertu affarijiet. Bżejda u. Anka ħafna toys, jekk ikun hemm toys, nużaw qatt ma xtraj sex toy wieħed jinfajti. Anka cock rings it womli. I'm more natural stuff, jekk ikun hemm ħanużhom xi ħadd irid nużhom fuq. Yes, fine, mhux se I'm not the type. Noqgħod nixtri daw l-affarijiet. Il-cock rings tiegħek, Mark, issa. Sorry, għan tħollok nafu personali jekk Mela. Imma l-cock rings tiegħek kanella tal-portieri jew brackets tal-kanel tad-dranaġġ. Waħda between. U ittu għamlok pal tan newsletters li ġi tal-lidila u bil-pamphlets. U le, kun hemm xi wieħed jew. Second hand ġifieri daw il-cock rings. Eżatt. Mbagħad tagħmilhom naqabżiq ħannadaf u jiġru. U mbagħad ikunu fil-wallet daw li għandi tal-bqija u kull darba li nkun ħanoħroġ il-bqija toħroġ li ngħid Dilqat ma nuża. Hija le, xi dwejja. Żommi li waħda ħaħġu il-flus. Għax tipo, jina saqsejtek di tal-gej, għandkom xi tip ta' affari, xi tip ta' sex moves in the bedroom li
li ma jsirx in the straight world, ovvijament hemm Anal, dik ovvja. Per eżempju, jiena. Anal, Eżatt, eżatt, that's ovvja, dak għedin fit-tnej. Tipo, jiena kont, għax jien ma nifhimx, lesbians, scissoring apparently is bullshit. They don't scissor, għax memx buzz, dakka fil-porno bissem scissoring. Le, meta jgħabdu ġiġ, they open their legs, and they stay rubbing their vaginas together. Dik apparently bullshit, tafx jgħamlu l-lesbjani. Ma ħanejdlek, mux jibnej, dobda għaffaj. This smajta from actual lesbian. Li they jisom jabdu subajom ta' parsi zop. U joqodu jħampja u jaxxu. U anka toys jizaw, mela. Yes, ma so they feel the actual push. Għax memx tipo xaħġa pal gay sex docking oħra li ħana ma nafux, għax inti conservative lover. Hemm ħafna ħanajdlek il-gays huma estremisti mbagħad. Mbagħad hemm affarijiet li rajthom għamilthom darba u laqqas nerġa' nersa. Eżem meta kont Berlin kont iżgħar dawk ħafna ledder u pissing. It's fun for the experience, but it's not me. Ma mur jekk ikun hemm xi event u qiegħed imsiefer. Mur biex nara u ħanipparteċipa sa ċertu punt. Yes. Ma mbagħad if it's not you. Iġri anke kieku inti single bħalissa Mark, ma tipparteċipax kieku f'daw l-affarijiet jew. Jekk inkun hemm u tħal teħe. Imma mhux ħanoqgħod infiċċa ara cruising club u hekk li jkun hemm kulħadd normali, boys next door, irġiel u hekk imur. Isma' dawn mhux qed affarijiet ta' barra minn hawn. Ħafna extreme u ħafna daw il-BDSM u bondage daw kemm mhux jiena. 100% li ssir, yes. I'm just wondering if it's. Imma nirrispetta l kulħadd, laqwa ma jqażiżiex u ma jbeġġel ħadd u Proset dik kollox żejda fil-ħajja di. Ma li toqgħodu tbulu fuq xilxin Mark żejda u vera. Ġieli tinżel tajba. Laqwa ma nkunx id-dar tiegħi. Eżatt, ximla jew fix-xawer. Fix-xawer. Jiena waqt il-futbol konna nbulu fuq xulxina. Da sek. Id-dispi tajba jkollok xlieqa mhux hekk jgħidlek Gdim tal-bram? Mhux hekk. Gdim tal-bram? Tbul fuq u tritu? Naqilma bil-kulur. Eżatt, il-mara taħraqlek it-toast tbul fuqha. Mhux hekk. Għana serjetà u fil-household. Mhux hekk. It's a question of dominance. Diki. Żomm waħda? Tajseb. Għala bada konna żgħar konna hekk niltaqgħu ċaħat nagħmlu pre-drinking, snacks u. Ġakx li rehearsjajt għad-dar. Ġerru. Skużani. Le, tajjeb, just qed ngħidlek biex ma taħxilix ġurnal. Mela kompli. Nista? Tagħmel il-favur? Mhux għalik. Xara brother love daqqa waħda. Le, għax inti vera tkun very brotherly l-lum. Allora nkun brotherly miegħek. Kompli. Xej, le, għax bażikament meta nkun kret jgħid JD qabel ma interrompejtu. Meta konna żgħar tmur ansieħbek pre-drinking u tixrob l-alla u hekk u ssir ħara mbagħad iġib take away, pizza, McDonald's, tiekol, mbagħad joħroġlok is-snacks u tikol hekk. Kompli tixrob biex ma tiġix ħara mal-ewwel, fim? Tibqa' level. Mbagħad toħroġ paċevil u tkompli tixrob u shooters u sambuka u Red Bull u dieħel u ħireġ insomma u hekk u bis u ara u whatever u mbagħad fl-aħħar tispiċċa u tixtieq xi hot dog jew xi pizza u whatever. U tmur id-dar lakki li tkun abbejt waħda, tmur fil-karozza u t-tijanejka mhux ħażin. Hopefully ta' Ġesu Kristu. Issa, qatt ma tmur toilet u tagħmel koko. L-irġiel, intom il-gays, x'tagħmlu fil-karozza? Ma tistax diffiċli tkun is-seks fil-karozza. Għax mid-dar tista' tagħmel tista' titnadda. Ma fil-karozza x'se tagħmel? Aħna għatlek hemm il-kategoriji sa jiena vers, ġifier nagħmel it-tnejn skont u iktar top. Fim? Ma fimt xejn. Absolutely xejn. Trid tidħol fiha min jaħxi ġifieri top. Fim? Vers jagħmel it-tnejn. Mhux giver u receiver. Top min jaqilgħu. Top min jaħxi. Top min jaħxi, alright. Bottom min jaqilgħu. Okay. U vers jagħmel it-tnejn. Yes. U mbagħad għandek vers top, jien iktar vers top għax iktar l-kumdità issa kif ġejna l di. Min ikun bottom irid ikun lest mid-dar, jitnaddaf jieklu vera ftit biex ikunu preparati. U jien qatt ma nista' nkun dak il-bniedem. Tkun għalhekk fucking kollha looking good il-gays. Għax fucking dejjem bid-dieta.
Le, specialment meta jkollu sejn daw il-ġej holidays, jew hekk joqgħdu attenti xieklu lajk. Just in case. Jinħasslu qabel u pom. Eżatt, jagħmlu douches u whatever. Illa, so you have to actually live a lifestyle specifically for it. When you're a specific type. Aw, jien ikun gej vera ħażina, x'jiena nikol lalla. Jien jekk għana t-toqba ta' soda naf kif tkun lubrikat, l-bass li Umbat istib minnu għala bibu jgħidlek ejja, whatever. U his fine ġifiri. Jow ta' parsi ma kienx jaf. Joħroġ kif irrid. Eżatt, bizbal mort, bizbal. I have wipes, ġilli nabilina, I have wipes. U jgħarġu l-abta tfal, neni. Dawk nużaw, jien dawk. Għaxi fuda. Ta' neni jastjab. Ma this is very interesting, għax there's a hassle involved. Very big hassle. Very fucking bitċa xogħol ta' Kristu, man. 10 minutes. You know what I'm saying jien, jekk hemm xi ħadd barra li għadu mhux out. Mhux hekk? U ħajoħroġ daw l-affarijiet li tkun Mhux jafu hekk, problem mhux ma hekk. True. Mhux Ma hekk. jxaf li jkun fuq dieta biex ikun Mhux titmur għand Marion, qalbi. Jow ejja sandi għanħalbek. Tizib logistics manager. Tizib logistics manager biex jipjanale kollok. Isek biex tibni business. So, jt ikollok business plan. Jt ikollok il-business plan. Met jek intkom tixtiqu siru gay, għax għandkom ovvjazment ix-xerqa li ikolkom il-patata. Kif suppost? L-oppost ta' xieġri, tipo, minflok exit tkun tu way biex nibdelu. Għandkom zon pjan. Titqum fil-ħodu. Ħanejdlek ma konċ nafadi. Vera, it's very interesting. Jiena kieku pala diet. Inqum fil-ħodu naħseb. Kieku kelli ġifiri. ħanieħdu int pal eżempju, xissa kieku minnek, ħana niftu logistics, bottom logistic partner. BLP, bottom logistic partners. Tqum fil-ħodu, tamek kikra kafe sewda. Biex taħra, biex tmexxi. Marfa zejta zebbuġa. Ma tkom zolla xillu mawda. Id-duxi, Id-duxu taqla kollox. Imma ħazom il-pajt fil-basket. Darba kien qalli li xaħati. Ma inti tamilla sija qabelu. Bħalma ma tkunx taf, jek inti ħatoħ, intom bil-relax, jek ħatmur 80% tkun taf isek li Eżatt, ser li għalem. zona għalek fil-kaffe. li għalem, Imma bat eżattu. min ikun dem bottom, inti l-lum għaw lep, so jaf li xirrit fimt, jaqla jew whatever, jitladdaf qabel. Ikollok il-profile, xie Kollok lep, pull, grinder, u hekk. grinder, tmur. Kun preparat, u mux ħatkun għaddej bi pil-belt naħseb. Kun lessu. Bal-fish. Ejja, Minnaw. Mux Hemm xi ħadd jew lesta hekk. Per eżempju, inti Mark illum hawnhekk, qiegħed magħna. Ħsiltu sorba Oh, kallista le, se laqas ħaċċawerlu biex Jinna għamdelka xi kunta. Imdelka xi ġifieri. Għatlu ġejtaw. Għatlu qegħdin dal-irġiel, kulħadd irġi. Ħsiltu sormak biex narjek biex preparat biex forsi. Kun fan, kun qed Jina ma tantx ikun preparat. Ma nafx ikun sejjer għall-okkażjon. Preparat spooner. Preparat, lesto. Xkil dal-ħodu spoon. Twink qalbi. Twink qalbi jasda, l-ismur. Koplu. Weetabix. Weetabix rice crackers. Kollox xoqo Weetabix blaħalib, biex jisot. U balla ross. Ma nafx għax tinsaqsi dal-mistoqsijiet jien biex konferma li isni qed naqleb gay. Imma anyways. Għana nisimaw li hemm daw il-ġonna cruising, inti bdejt jgħidha. Daw il-ġonna Mark li hemm Malta, li għedinna Mark jgħid. Dawn huma exclusive information between the communities. Mux naqra Pembroke li hemm u naqra il-bombi. Il-bombi. Għanet il-gżira, misfer. Kien naħseb, jina għat ma kont mitlatem, ma naħsibx għadu naħseb, forsi s-sib xie għet l-emmu la ma Taħt li ma distretti għajem.
Red light. Għax issa ġejja tal-konsilju legali, hej warfu kollu, hemm xi ħaġa jew Ma ma nafx, ma nafx. Imma jena namlek very open, but you're quite conservative pala Conservative. fis-sens li Le, jina naqbat ma ġiġ postijiet u għek. Eżat, It's enough for me. ma toqgħodx eżat, ma tqażżis l-alla u hekk, whatever. Ma jkollok tgħid kombinazzjoni hawnhekk kellna interview qabel ġejt inti u saqsewna li mi l-aħjar ftira bajtu bacon ta' Malta. Inti li mu l-aħjar ġnien ta' Malta ejja. Għati parir il dawk li għadhom ħajibdew. Skont, ħana, jindemna, skont x'tinserta għalbi. Kont x'inserta u tuħu pjaċir. Tista' tmur tagħmel sa temma tara xejn. Eżatt. Tmur xorta mis-siġar tu pjaċir imbagħad ġilien għalaw li tafsaltu toħodha. Issa, tal kemm fuq ġonna. Insomma, kemm jista' jkun sommu naqma għalek. Mela, le, dorri, ma nafx, għax mux tal-laħab, dan. Mux hekk, ma mandux vini. U tal-li għal-kellem da fuq suġġett tal-ġonna, għamilna interview ieħor ma' xi ħadd li diġà rajna qabel, ġifieri darba kellu x-shift differenti u kellu jmur inaddaf il-ġnien tal-gżira. Wekta ġewwa fija miegħi, inni bimħabsek mulej, mixni mill-ġewwa mulej. Malanka intom ġejtu tal-snin tal-gżira, u mbagħad jgħidu li jimmoħni fin-nies. Jgħid, emma l-mejtu l-kondol ma konx tieħdu f'sarmok. X'inhu? Għadlek kif ħattu? Sorry, mela, tista' tkompli. Issa, dal-post vera jfakkarni fil-podcast ta'kom, għax kemm hemm kif ukoll hawn fl-aħħar kulħadd jispiċċa jbilgħu f'sormu. U dak Mark kemm iħobbhom il-liba ġonna, iktar minn Piskopo. Anzi, edikt qar minn Piskopo, għax tajt forsi Piskopo itella l-parmbur marrat biex, dak jimxi bil-palma mtella kull imkien. Palma mtella. Stop it! Pater noster, qui è sinceri! Bidaj! Ejja tfaħħu li tefaħħa, dak tajtlu kollu ġuħalqi, inni ma nipporga, jimporta tiftaħni naqra, dawn huma kollha pick-up lines li juża Mark, kemmi maħmuġa, fox kemm għandha. Dak kien se jikteb darba kien se jagħmel tatu chest u kien se jikteb ejja biddilli żejt, imma ma twafquh. Għax tant ibiddel Mark li kien se jolli l-presta żejt. U mbagħad joqgħod jeqret li misluħ, mhux veru tantu misluħ li taħsbu joqgħod jidriftja fuq it-toqba ta' sormu. Litteralment, tant jinħexa li s-sudokrim il-qawra bil-container joħdulu. Sudokrim. Stop it! Jgħid, fostommok! Pater noster, qui è sinceri! Xieġar tal-ħarru, xieġar tal-żemmot, Snuber, Ċipru, xista naħseb ma' kurretta ta' sidra qasam raġel, Mark. Niskunti għamil tant għalalu li dam ġima jboss blaħos. Fetaħlu bit-6 22 inch fuq wara tista' titfa' l-istepni tal-karozza ġofija. Miskin, ħaqli nitlef il-vista. Iż-żerza iktar minn tifel ġurna tal-Espresso fan. Madonna, tlift il-vista. Mullej, mux nara, ejli mullej! U kam għandu l-senu ħazin, ħazin iktar mill-ilma tal-vit. Tant għandu l-senu ħazin jisemmew pjanta liħ, il-sin il-liba. Liba. Stop it! Pater noster, qui è sinceri, benedict! Stop it, Pater noster, qui è sinceri! Nil-liba, jiena wek ta' din. Ta' din ninżal kappell, għallina nfusna. Għal-PJ specialment, ovvjament għal-PJ, imma aħna naħseb.
Fucking aħna erba minn nies taħ għall-liba. U għonded intella, production lek, bis-skits u kollox, taf fucking proset BJ, b'dejjem soltu, thank you inti tal-sport kbir, Thank you lilkom. U vera kontenti, għax aħna nistaw namlu da shit. Għax nafu li inti fucking game. Mela. Għax għaw minn jieħu għalih ta' għalleġ big time. Imma naf konna tkellimna barra, I'm very open and with everything u jalla kulħadd ostja bħalek, Mark Ġmin. Intkom l-istess, very nice guys. Di jibsa, għax kulħadd people tend to misconstrue dostja. Hate with comedy. Hate with comedy, man. Għara, minn juhu, għalli ma jġiġ daw l-affarijiet. Mux hekk. Taf li kellna nis li għallulna li ħajjiġu ġifir dak it-tip wara darilhom. Jena naħseb edin għatem il-bizax, jibdaw jieċetaw ruħum, jgħid l-għalla x'pass, emmen kod għall-lebba xaw, għanmur ħanitħadaħax, għax fucking gay. Imma mbagħad iduru, man, I can't really understand. Dik hemm understand it. kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' waħda mill-kollegi tiegħi tax-xogħol. Sissa ħadd ma ħareġ minn hawn illi ma sax one of our biggest fans, man. Kollha kemm huma jibqgħu jippostjaw. Qatt ma rajt li frajt xi clips l-emmulaw, imma la kontaktjajtni inti u bdejt naqra rajt biċċiet l-emmulaw, batit li ħabiba tiegħi ma rridux kollox, jiena nervut. I'll go, a bit of element of surprise. I know it's funny. Yeah. And here I am and it's There you go. amazing. Tarasja, very good. Labu loba jew ma' Mark. ħana l għax aħna ma nafxek rajt, aħna nindu pieċi nilabu lob. Mela, Where we invent some games and some interaction just to be anke biex naqataw id-discourse. Mela, le. Mela, din-loba jisima Is he gay or nay? Okay. Bażikament ħanuru ritratt ta' nies Maltin u tittara mit-torso, tittejdilna jekk taħseb hux gay jew le. Alright. Taġifieri liebes. Dan tawek Taħseb li huwa gay or nay? Pulit ħafna. jider gay. Jider gay taħseb ħara minna. U dan ħabib tagħna mhuwiex gay. Mela Luke. Tidher gay. Tidher gay. Skużani, Luke. U jiena ħankun onest fil-bidu minn dejt naraħ, I wasn't too sure. Rightfully so, għandek dritt. Imma l-lum ħanajdlek kif sirna, l-lum kurati ħafna l-irġi, anka Taljani, għax Russu, you cannot really tell. Nejja, le. Very true. Għaw gays, laqqas l-straight ma taf daqsom. Ġifiri. Agreed. Ma jem tal-jum ovvja, s-satara ta' jem jum ovvja li mux li gay. Da straight naħseb. Ben, Adaħħa, tajba. Muse? Mela taħseb li nafsandu ben. Ma nafx dik kienet mill-ewwel episod tagħna kitab ismu stess fuq il-pubic area. Ma stax nifhem. Dax taħseb. Da jidher, taf naf minnu. Naħseb gay. Inta falu naqassu bħassa, eżatt. Naħxok. Dak il-fashion sense, imma dak il-fashion sense, very flamboyant. Versace. Dak Versace jiġi. Ta' Turkija. Jow tal-ħamru. Tal-ħamru. Xazaleja. Xazaleja butik. Lesta proġett. Na. B'dik il-naqra ek il-fot fl-arja għetetini l-gay. U kiku kelli najt jena zomma, kiku naħseb Roger Straight ma jżommux takt il-xismu. Dak il-flok. Il-flok, Naħseb. Imma l-lum ma t-stax tajt. Ma t-stax tajt, u. Imma dik il-siqi, sajin, jow qabdu hek ma nafx. U li baqal siet isfelek il-xammar. Jista' jkun ingannu kollox isma. Ħanara, għada. Ħabibti għaj Fabrizio. Mux gay, Fabrizio. Mux gay. Ukoll darba ħanġbet l-attenzjoni, illi ma nafx kien b'sens ta' eċitament, imma jidir li meta kien rebaħ il-Eurovision, kien ta' bewsa fuq. Fuq zob xaħat. U jiġbet l-ura ġarretta. Le. Da kien ta' bewsa fuq xuftej
Jidilli Karl Bonacci kien. Jista' jkun, forsi ma Jidil- jista' ruħu Jista' Inħobbok fa' I get it from a football perspective ukoll. Issi taraw, you see lots of like Mela, anka rugby. eżatt, they do lots of this. Jiena kont ħafna ċitat fajtni qatt ma bistraġ. Mhux hekk, mhux hekk. Le, laqas jiena. Mbagħad għandek ħafna nies huma bisexual. Agreed. So jagħmlu Mhux hekk, mhux hekk. Good night. Jiena gay nara, da sama nafx. Dak il-flok jidher. Tissawwat. Gej sawwat. Aiden. Yes, dana D-gay. Jimma nafux personali. Eżatt, yeah. Da. Jider gay. Għandu flok bid-D, ġifi da jħobb il... Dak actually, dak l-armata diesel l-antika. Jekk hemm xi ħadd straight u jilbesek problemi. Xizafin, Dickman! Jekk, Dickman, dan il-kostum ta' super gay, Zeffin. Hillok, jider xi ħaġa. Imma biex tilbesek titkun jew qed tisfen, jew eħe. Jew kellha tkun? Jew mxaqleb, laqa. Infatti, proset, yes. Rayfil Patch. Rafa. Content creator tajab ħafna. Ma nafux. Uber gay. Yes. Issa. Iżemmu, Uber gay. Proset. Għolli nafu. Ta' badom. Dana jider gay. Jider so, Jider ħafna. Imma vera. Il-fiġe, dak istess mustaċċi. Imma għajja kaboni biex ikollu ta' nipla Mela. Gay jider. U ber. Jider ber. Għandu erba suffiet. Dak il-ġizirana. Eċli pesce l-astja. Il-dak. Le, da content creator ħabib tana. Iħobb jagħmel ħafna content ta' tfal da. Alright. Jimma tantx nafhom. Le, ma tikx tor. Wasalna fl-aħħar, però ħajkolli nerġa' naqbad jiena. Qabel ma nagħlqu kollox, ħajkolli nerġa' naqbad ftit fuq is-situation li konna tkellimna qabel tal-porno. Għaliex għamilna naqata misdirection u konna tkellimna wkoll il xi ħadd li dana iħobb imur, mhux iħobb imur bħala xogħol bħala xi ftit. Jitqabbad u jkun ikollu jaħsel u jngħadda fil-porn studios. Infatti, njerġa' ħabib tagħna Gejlin li dana imur jaħdem dana straight ħassa, ġifieri. Jħobb imur jingħadda fil-studios tal-porn, it's legitimate job u m'hemmx tagħmel ikollu jagħmilha. Ħanna nisimgħu x'kellu jgħid hawnhekk magħna Gejlin. Ixini marxinek mulej, ħallini mix mulej, imlili ħalqi bli mħabba mulej. Maranx intom taħdmu għaw, nġi naħsel naqra part-time għaw jien il-porn studios. Ħanajdilkom, mux xogħol faċli, kulħadd ġej bil-liba u għalla ħares ma taħxiex darba ta' għax bil-riħa ta' gambli li jkunaw, taħseb li bħala porn star li għandhom l-Kapitan Findus. Isma' anka dak Mark ta' fissat fil-porn, mux għax interessani ta' imma inħobb għaj li spiċċassor noqt nsegwih id-dar u noqt nara xex jagħmel, imma kif għattilkom, mux għax interessani. ħafna jara porn, Rapporn iktar mill-antenna Sicilja. Biex is-sena l-oħra YouPorn tawħ il-belt ta' top fan u xi jumejn ilu porn ħabtawħ xi shares, Mela, għat tilħaq jispiċċa l-ġurnata tax-xogħol għal-ħabta taħdax ta' filgħodu ta' raħem jintefa' xieq fuq desk oħra fuq ġuvni Arwin li juża flok ta' volina, 2 litri baby oil u jittiħsa kemm ikun xiber minn puplexija. Puplexija. Stop it, Pater Noster, quies in celi, benedict. ħana jdejkom għal-marid, għad l-addiction li għandu għal-blue film, ifem, aħjar il-ġerri mill-li jisloq fil-ħara, u ġvera Marke, noti.
Caring imma Mark, ħana jgħidkom, mux mill-ar Mark, għaxxej. Anzi, vera caring, għara biex jibża l-ambjent, waqt il-seks, għax juża rubber jollies, which is only fair, għax kem xeċar ġil dar-raġela, għax iktar nis mill-malarja. Waqt l-orġis taf xinu l-laqam tijaw, Angels on Horseback, għax laħam ma laħam u għajja morru. Laħam ma laħam. Stop it, Pater Noster, quies in celis, sanctifica il nome tuo, benedictum. U jillaħarquni għal-ġil bħal Mark, daw li jiprofaw waqqaw li l-ġil etero bħali biex joqdu ma li l-ġil gej, mux sew, u għafat li l-ġil gej li jkunu muskulati zbieħu bil-patata ħelwa, dejjem jirnexxirom waqqaw raġel li jkun mill-żewġ ma mara fid-dnub. Veru, fittxuha fuq Google u taraw kif veru. Għarajn per eżempju, raġel fejt ħassa, imma kull darba li mmur Michelangelo's Gay Club ninfaqa nintrada ma l-ewwel raġel li xejb. Mela, għattemmen xaru kaza, ma xikun hemm Michelangelo's u dan jgħat fil-nord. Kieku jiftaħ Michelangelo's fis-South, il-Papa jiskumnika s-South kollu. Il-Papa. Stop it, Pater Noster, quies in celis, sanctifica il tuo nome tuo, benedictum tu fructum Fucking legendary stuff, Fostja, fucking legendary stuff. Aħna bis nablu għadi, ħloqna karatru it-tilni fl-istess episode. Fit-tliet għal-inqas, tlet parti, għal-inqas tlet parti. Episode wieħed it-tilni ta' podcast. Ija, finishu da' sekk. Nerġaw, nirringrazzjaw il-PJ ta' xogħol li għamel fucking wicked. Proset ta' il-kulħadd. Ħanejdu ċaw l-sponsors, qabel ma nejdu ċaw il-Mark, thank you l-Olympus tal-Roadcaster, l-Olympus Music, tal-microphones u Roadcasters Pro. Thank you ħafna u koll il-Sotto Zero tal-li ġibulna obviously il-goodies u kilna biċċa ta' croissant tal-bliħ bata waqafna. Di ta' ċikkulata u daw xedu l-om daw tal-kokonat. Raffaello tal-bliħu, amazing shit. Lej to Z Electronics tal-li tuna l-naqa tech support meta jiġi u koll għana naqa lejsi għaw eku l-laptops u issa tawna u koll il-kameras il-ġodda ħanamlu upgrade pretty soon. Tawna ħafna semmejnjox fil-bidu. Eżatt. Da tana upgrade ta' kameras ħajkonna kollox ġveri ġdijt. Always upgrading. Eżatt. The Case Factory, ġveri kolkom bżon naqa upgrade u custom ġifiri, custom build phone case tuħom titwila u koll, definitely. L-online intimates ta' anything if you want to have a bit of kinkiness, eżatt, pleasure in the bedroom u hekk. They deliver as well, ġviri jkollok bżon Discreetly, everything u għedin available anka fuq l-apps. Fuq il-food apps, actually. Eżatt, kullimkien. Once again, thank you. Eżatt, ikkellu, tikol, ġaħalek id-daħħal żgur lil 5pointsgrowing.com il-ġodda tana li actually they want to għandek bżon tkabbar xi fikus. Xi tagħmel korsi fil-botany. Nafif inti tkollok riħa sabiħa. Geraniums. Mhux hekk, jidħol Bob Marley jirxox ta' mill-mewt jiġi għandek u jagħmel il-ġimgħa juhu buzz bir-riħa li hemm fil-kamra. 5pointsgrowing.com 18+, guys, importanti. Issib kollox online għandhom ħannu tħal ormi u kol, pero. U koll il-Matt Photography tal-idejm iġi għaw joħdilna ritratti, fucking legend Matt, thank you very much li l-lumġi għata last minute. U fl-axħar, but obviously not least, fucking mistidem tal-ġen tal-istu. Min fadal? Ringrazzjaw il-patrons, men, ġdi. Yes. Ringrazzjaw il-patrons u l-dawk il-kolleġi li ġiwetuna daqqatit fl-affarijiet li jkollna bżon. Euro Legends, guys, we love you. U fl-axħar, u mux l-inqas. Mark Grima! Ħat pjaċir, Mark, you enjoyed it? Ħafna. You'll do it again if you have to.
I will, definitely. L-lum kelli naqa stress, ħafifa, u mnalla ġejta. Kellek naqa stress, ġejda Mark, kelli naqa stress, ma tantx tiġi fil-ħajja. Naqa technological stress. Bidilt il-telefoni ma tantx ninqala, u sakemm irranġajt kollox kon naqra da. Ġejta u kalmajt. Ġejta ħadd pjaċi. Very, very nice. Thank you very much, guys. Follow, titgħamel xi plug, socials, ma just my Facebook. U your Instagram, Mark Grima 26. Mark Grima 26. Ġit fit-26. Ma nafx, dika ma konċ nafx wara programmu, daw ġitni dik u baqaddik. Il-26 ma kiet. Imma guys, jekk qatt ma rajtu, jekk ma nafx minnu, Mark Grima is fucking hilarious. You're hilarious and I don't know if you know it, but you are. You're a naturally ġiviri. U specialment it comes out so tant ġeja minnek u just għall-ebda intenzjoni ħlif biex id-daħħa u biex tuħu baż. Li jiena nemmen id-dak u l-punt. U għalek aħna tajbin. Għax aħna namluha biex ndaħħu. Eżatt. Illum għazzas lalla. Kellna interview l-lum dardarom, ġifieri. Għazzis lalla nifraħ kam aħna tajbin u hekk. Imma vera! Vera! Għala Mark stess! U kħat jiġi Jiena Good energy, guys. Eżatt, dik il-bicċa naqtawa għat li konna faħħarna, u nitfawa. Eżatt. Da sejjer kamanna good energy u Dik għamela ma' CV, namel link. Mark loves me. Docking. Anyways, thank you very much, You're Mark. welcome, guys. Love it. Thank you for coming, guys. Thank you. Don't forget, check us out on our socials, YouTube, Instagram, TikTok, edinem, kullimkien, Buy to Bacon, Patruni, Patreons. They have good stuff going, guys. Thank you, naraw kamit darba li ġeja. Mark Grima, once again, guys.